Pamirsa daun kelor utawi Moringa oleifera ketah kesengguh pina ketaru ajaib santukan bedaging mekatah nutrisi miwah senyawa aktif sani mawiguna majeng kesehatan. Tetanduran puniki akeh mentik kering wewidangan tropis rumasuk kering Indonesia. Tetanduran puniki taler kewigunayang pina ke tambe. Sajroning studi sani kawedar oleh National Library of Medicine makudang-kudang senyawa antioksidan sampun kepanggihan ring daun kelor minakadi quercetin miwah asam klorogenik. Antioksidan inggih punika senyawa sani parasida nambahin radikal bebas sajroning angga sarira. Kadar radikal bebas sani ageng parasida ngawinang stres oksidatif sani mepaiketan ring pinyungkan kronis minakadi jantung miwah diabetes tipe 2. Penelitian ring laboratorium nyinayang yening ekstrak daun kelor Presiden nambahin panglimbak mekata bakteri minakadi Escherichia coli, Streptococcus aureus miwah Streptococcus pneumonia sani presiden ngawinang infeksi ring saluran pencernaan, carma miwah peparu. Daun kelor madaging antioksidan miwah vitamin sani mawiguna pisan majang kesehatan kulit utawi carma. Antioksidan presiden ngawantu nambahin radikal bebas. Makudang-kudang penelitian taler nyinayang yening daun kelor presiden ngawi imbang kadar gula darah sani mabuat pisan majang krama sani ngrakse sungkan diabetes. Santukan daun kelor medaging senyawa sani presiden incapang sensitivitas insulin hormon sani ngawi imbang gula darah. Daun kelor taler maduwe mekatah kawigunan majang kesehatan minakadi nincapang sistem kekebalan tubuh, kesehatan kulit, jantung miwah mental. Yadiastun katah kawigunang sani sampun kawedar penelitian indik pabuat daun kelor sajuring kahuripan kanton terus kemarkiang. Bunga Widrayani, Bali TV.